kuri uyu wa munane z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 urukiko rwa Ingabire Victoire rwasubitswe. Ingabire Victoire Umuhoza yasabye urukiko ko iburanishwa rye ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ryasubikwa kubera impamvu eshatu zirimo gushaka kunganirwa n'umwavoka we wo muri Kenya. Indi mpamvu yatanze Ingabire Victoire yavuze ko ari uko ikirego ubushinjacyaha bwamuhaye cyari cyanditse mu buryo butamworoheye gusobanukirwa ibyo akurikiranyweho, ati byari ibintu bicurikiranye. Impamvu ya gatatu yavuze ko ari uko ugereranije igihe yaherewe ikirego kuwa gatandatu w'icyumweru gishize n'igihe yasabwe kuza kwiregura nta gihe kirimo cyo kuba yamaze kwitegura, kuko nta minsi 5 irimo byibuze. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro ko iburanishwa rya Ingabire Victoire Umuhoza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo rizakomeza ku itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025 kugira ngo uregwa abone umwanya uhagije wo gutegura kwiregura hashingiwe ku mbogamizi yagaragarije urukiko.